Мына Кароол айылында İslam окуу жайы ачылды, бүгүн ачылышы болуп атат экен. Машалла. Келип окуп, балдар келип окутсаңыздар болот. Мына şu балдар окутушат анда, карылар бар бизде. Алла разы болсун şu жерде. Аны Тургунбай акенин баласы Алик таксашыларга бардыга менет кылып, эл үчүн ушундай işlerdi kıldı. Allah razı olsun şu balaga. O Mansur. Bismillah. Bul jak erkek balдар okuy turan klas eken. Nar jagı da ayaldar, kız balдар okuy turan klas. Nar jakta Azerbaycan'da ayaldar oturuyor. Bugün açılışı. Mına bardık oblasttan, rayondan, müftiyattan bardık jatan kazlar geldi.